Тахалабыр бу маннык картыска интернетке бары бит Ярославскайга Уинская белактабы картыска. Руккута музей революции, бирген музей современной истории России деген бары бит. Үчү бая эдер хэдден түспү картыската. Маха тани бата картыска бахлах яныбын. Оннаттан картысканы үлерги пола Рифком лехеттере Уинскай, Байкалов, Донской, Первый, Степан Аршаков, картыскалары. Бу биллерин курдук Уинскай онна аммачыгыя отут тет сыллааққа әлі бастақы хуриятчылар сиестерге кыттыбыттар. Аны ол сиехи кинаахин устуу дебиттер, аны YouTube тугунан көрдәбиппер бу агаяк bir-iki секундага көстүн ахара биттер кинаа Уинскайда. Платон Алексеевич Уинскай Советский Союз суриятчыларын союзун правление терталды бит. Аны үчөй байыл киниетер сүз келах правление спиеге аны Уинскай хырыллаһыттар. Аны Шолохов ден, Чуковскай ден, Зощенко, Сергей Михалков ден әлбәх улахан. Бәйтин кемегер Уинскай аттан, мухакаларттан хамаяттан. Оннук жөнүгүттө теңге хәддер, онны үрдүк культуралах кең билилах ке хамаяттан хакаларттан бир улахан ке баллар. Олехин нанеттан кене аннакытан нали. Бу бару улаханнык тенибетах кудду картыскатта мен бу хаңа карахаттаган. Бу дефуриятчылар буталараллар. Мен көрдөкпүн эти 34 жыллага бу хака хуриятчыларын конференцияларын хаңана түспүттер. Бу олонкону истелараллар. Бу Бурнашов таңсорын ден олонко буталарар бахлах бу инники планга. Оннесе Василий Васильевич Илларионов әтті Абрамов кынат олонкотун истеларар болоқтақты. Ниететтен көргү куддук күнні вырастыра Бамматчыгыя, Николай Павлов, Паскачин, Сорын Амалдан, Никентий Васильевич Пухов, Георгий Устинович Эргес түспе картыскалары бит. Маннык эми бары маннык обстановкага түспе картыскалары мени бут көрбөтөгөн. Эми этте хадак картыска.